Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak manang Karen? Ay nawaw! Naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguradwam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito'y nukumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron nukasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang dito'y. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan namot dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gapot taan da iti abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namot ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan maysa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya? Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen ta saan met amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket addame ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saanan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbag ken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Ken sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapigsapay met. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't nga minatarimaanan dayjay abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanilson. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay, kwa ante. Mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na. Ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw. Apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamat liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo karag iti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnaadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apay akas tamanan pa kat. Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Naa. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man ngaminan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may. Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay, katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akas tamutan, Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Mano atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta. Husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante. Ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat kit day. Saan dakmet abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidem, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kenkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo idi. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti ado asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg,
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anakaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka may. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanubya na kunayo nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo. Diyak amukan ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie nakaw. Ada ka din ni Nunoy nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ka. Isu ti gagarak nana. Kayat ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko kat kayat ko ti makaurnom. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to Sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagit ni amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anong saklatan ti aguray? Agyaman ak unay nunoy. Sige, agpakada akon tagtrabaho kami manan. Agan anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manakaw. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaro ba tayo? Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti ibaga rita babae. Rumwar ka, tasika ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya rita? Adobo para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Nek, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Saan nakakasi ti pampanunutan? Loyal ki tinobya kanya. Amok mat dayta. Diyak kaya't ti agarami ti tibana kapag sakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parabang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adobo nga itid na ko ma. Ngayon saan ko nga inawat na na. Amangan no agsakit tinakam na ket guraen na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sabagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addameten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na ko. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga ro ti aramida kanak ko. Agyamara ko na nanang. Aywan gayam. Kumusta meten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no may. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana nanang. Anusan tayo nga urayan Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Ay, andyan nga saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma. Saan nga rot tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa'y lang amin nga danobya natin agusto Ay nawaw. Iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nagar-aramay. Anyat amuyo ngay. Amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kayat na awan maramidam.
At dapay, tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wan, agpasyarak ko madita lugar yun. Aywan, kaya't na ka makita ni nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay, tap na amukmat. Wan, agteksakto kan ka. Ayun dayam. Anyang iti kayat ni nanang mo apasarapo, ta iso ti katangat. Kung formilatan, saan mo't na napili ni nanang? Noan niya ti adda, isulatan na. Kasanungay no di na magustuhan ti katanga. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na urayan niya pa reta. Nangro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat de, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang niyo tubi. No kasta, nagawid ni Aime. Una nang, kaya't na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak nanang. Tiyak tupay amo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga roda. Nakababain mo't kankwana, no kasto'y tiitsurak amadanunan na. Nina na nga talaga. Napintas kayo lat tamad nga urisan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yo di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Why? Apay ka day? Isu siguro day jay tinubya na. Ay nawaw, apay asak ti pagsalud-sudam. Anda ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinubya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty mat nga bagbagam. Kay sumat, tatang. Kuna man no nakita yo ti babae nga inyawid na. Napintas mat ti babae ang nakita kakadwa na. Jay pandak, tatang. Agpada kayo laeng mat. Sana. Di na ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagkapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, agdala na pan ko intulod. Adda ibagam. Adda nakita ka babae di balayo nana. Asino day jay? Ni Aimee day chay nakong. Isu day jay tinubyan ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. Adda ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mo't ni Aimee Adaya imbagak apangit, nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kasla adda kayat mo asawag. Awan mo kidya, nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak, Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo titi dahi ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanu ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag ket kasla uyawon na mo't tinubyam. Uys, kontrolan niyo ti boses yun nanang. Adda ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Amangan numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Well, umayin. Oh, nangagimat siguro da dyan nanang. Mangan tayo pa Di yun dakdakamaton na ita exotic beauty. Nagawin magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay kasta ti katawam. Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. Asano mga men? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Uray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyat. Saan agpat ang nagdaton kan ka?
Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumarday. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan payakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, ay me. Agyaman nagtana oray naknunoy. Huston ti abroad, ha? Siyak mo ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations kada kayo adwa. Nunoy, ay may. Agyaman ka milaw na nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin nanang? Into madamdama manan ananang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaeng no adda ka sa pulan niyaw, ah? Rembag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan a panaguyaw daydian niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kasla katawaam ti nobya ni Nunaw. No apay ngamin nga isubliyo dayta kat napalabas meten dayta tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apu ka kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno iti putot na. Saan ang mailibak, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasaya at matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Wen man lakay. Isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wen nga rod. Masiksikuran nga agtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akasta, bakit? Ayun gayam. Ex mo day di ang Marjorie. Saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam sana ka nagdaton ken ko na. Apay na saludsud mo. Wen tanaran na ak ijay paradaan itay. Kat from head to tumot ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro ken ka. Ngamin, sikatin kalaysap. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw. Asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni ay may. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan ti kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Oray di maklunan. Amuklatan. Makiasawa ka kiti mo tayo. Tapno sana na biyag ti karuba ti bambantayam. No exotic mo lang ti kinapintas. Wano kinagwapo da. Uray saan ang tatang? Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapulong ibagayaw. Tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatiksuraam. Naliday ka, Mike. Ay,
Kaano mo nga tatatang? Tiyan niya, Kaano mo nga ta mabiro kak ti lalaki akas kin ni Nunoy? kasano ko mga damailawaan ka, kat nakauyaw kamot nga main. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawon ti exotic beauty. Kumaang, madimot, ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatatang. Naamiris mo mat siguron ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay na nakaw. Agsingsingput ka. Tabareng adda pa'y mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta kayo kan tatang di tananang? Nasaya at latabot anak ko. Da kayo nga ay, kumusta dagiti apaw? Nasaya at damot nanang. Kano nga'y ngagpasyar kayo dito eh? Kinapudno na planok ti agawid dita. Kano? Intun umayabulan nanang. Ipadas ko man mo't agbirok iti balitok dita. Ay nawaw. Awan balitok dito yanak ko. Ipadas ko lang ta. Adda ngamin nabuyak kay. Anya ti amu tayo nga. Ang mga no agswerte akmay. Nangina ti balitok kita nanang. No adda balitok dito ang mga nuidi pa'y anaibaws. Ang mumot dagiti tattao dito alistuda no pagkwartaan ti saritaan. Basta. Agawid akto di tananang. Ang mga no adda dita ti solusyon ti parikot me iti kwarta. Na, kalkalpas mo laang anangan, ngem agil ilad kakit din dita. Di nakdistrubwen tanta pampanunutak bakit. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, Rodelio. Di kag trabaho aya. Sana nakasapulan bakit. Iti anya aga po adi kag trabaho. Adda sa bali at planok. Anya, Nangina ti balito kita. Iso nga agawid ak pa iti lugar danarang kantatang. ay nawaw, agpanunot ka man anaimbag, Rodelio. Ipadas ko man mat agbirok iti balito. Ang mga ano daytoyen ti bumaknangan tayo. Agtrabaho ka kitdi, saan aday tabalitok ti adda iti panunot mo? Ay, hindi kag sasaw iti kasta. Tano agbaligi ak iti plano. May ranod kan tumot lang. Anya ti kunam bakit? Agawid ni Rodeliao? Unlakay, imawag itay biga. Apay ka na nga agawid. Agbirok kano iti balitok dito'y lugar tayo. Amangan kanuno dito iti ayan ti solusyon ti parikot da iti kwarta. Anya, ada ayamot balitok di tawi. Jak man amo iti daydi aputot mo.
Ang mga nagbambandog tulaang. Si kanto ti makisarita ken kuana lakay. Wan ano dumngag. Impadas na pariguryo tinagbirok iti napalabas atawan. Awan mo't naalad nga ore may sagramula kumano isaw. Istorya to iti putot mau tapno amuna. Ay nawaw, bulbulong manahin bakit? Ano san tayo ata isulaang matyada? Di mo mat ngamin kayat tiag trabaho. Di ka makaaw-awat mo. At dangarot isagsaganaak. Anya maninday ta nga isagsaganaam. Ay nawaw, imbagak mo't kan katiplano. Ti plano nga agbirok iti balito. Wan anyat among ngay. Ang mga nagsurti akmal. Kakas karag iti mabuybuyak ti Facebook. Ay, awan lat amok di taro delyo. Mapan ka man ket ni tistor ni Sita. Umutang kay tinaimas asidan tayo. At dapay utang tayo asaan anabayadan. Bayanak to no bumakna nga. Sikakit di mo. Ay saanan, nakababain mo't iti kumare. Na, mapan kakit din. Siyak ti makaamong agbayad ko nagtumay. Saan mo pa'y asigurado no adda balitok ijay? Ngam kastamat tan ti pa nagsasaong. Patyen na ka di bakit? Iti saan nga agbayag? Baknangak taon. Hay, saan asyak ti ibaon mo? No kayat mo ti umutang, sikat ti mapan. Umutang akman, Marisita. Pasensya ka, ngam sa anak pa nga agpautang ita, Rodilio. Ay nawaw, may 1 kilo ababoy lang at utangag. Sa anak pa nga agpautang, tawanan igatang ko iti lafok no mautang amin. Di ka madanagan, tagbayad ak tumot lang. No anya ti imbagak, iso ti masurot. No, di mon samot amaw, adandani akon bumaknang. Anya, Di ka madanagan, saan ka apilitan, no di mo kaya't kagpautang. naa, Nga, dahil ito'y titantanam. No siyak di bumaknang, huyo kan tumot kanyak. Ado ti balitok me, di mon samot amaw, ha? apay nga rod nga umutang ka no adu magayam ti balitok yo. No siyak ti bumaknang, sa anak to agumatang dito istor mo, uray puputam. Ay nawaw, saan man asyak ti butbut ngam si ka, Rodilio? No saan ka agumatang, pumanaw kay ti sangwanak. Anya nga'y, pinautangan na ka. Nakaimot-mot na dya kumarin. Ibagbagak to mga minkan ka. Mabusorak iti da dya Sita. Apay ngamin nga ipilit mo ti umutang. Katawan nga ruda ti maipautang na. Di mo nakita aya, abas sit ti na i-display iti istor na. Bayadak to kunakmat. Ay nawaw, di mo ipilit ti kayat mo. Irespeto mo ti desisyon ti padam a tao. No siyak ti bumaknang. Saan kun tumatapagan ano ti gumatang iti istor na. Di ka agsao akas na, ta saan mo't asigurado ta planom. Ang amok adakkel ti posibilidad na nga agbaligyak. Urayin nyo lang. Agburay kayo minda. Narigat ti kastaro delyo. Kaslag bilbilang kan itipi kasaan pa'y anapesaan. Talaga ka di nga ipilit mo ti agawit, ha? Agawin na, takayat ko mati bumaknang. Imbes nga agtrabaho ka kitdi. Ay nawaw, kanayon lagan akong traum ti plano. Suportaran na kadimot ah. Win ata no agsasao ka, kat kasla sigurado nga adda balitok ijay. Adakin ka no, di nakpatyan. Sayang laeng ti trabaho no panawam. Manulang matisweldo mi ijay. Kat no above minimum matisweldo yo. Above minimum ah. Ngamit ti kinangato ti magatang. Saan nga umanay da dya pagbiyagan tayo? At least, sigurado nga da sweldom. Di mo man kamin kontraan ti planok minda. Kasanong agbaligit ano kasta ka mo? Hay, makaamu ka. Awan mo't denggam asao. Nakababain lang ang kadagiti kalugaran tayo dagiti isaw-sawang mo. No siyak ti bumaknang kung kunam kiden. Sa dino ti papanan nila kay mo, Mariminda. Agawid ka no ijay lugar da, mare. Kasanungay ti trabaho na. Pinanawan na tagbiro ka no iti balitok ijay lugar da. Anya? Day tangamin tinabuyan na kat. Kayat namat nga aramidon. Ah, day ta dya ibagbaga na abalitok. Wen, mare.
Adda ka no aya ti balitok yu, Mare. Saan nga amo nila kay ko tilawlawatin na, Mare? No adda balitok me, ay kat saan kami kuman nga grigrigat ita? Ti balitok lang, iti panunot na, ti palastog na. Advance magayam nila kay mo. Ay, naku nampay, Mare. No agsasao, kat kasla sigurado nga adda mabirukan na abalitok ijay. Narigat ti kasta, Mare. Kasla agbilbilang iti piyok, asaan pa'y anapasaan. Ay, kastamot lang ang timbagakan ko, ana. Ngam ipilit na ti kayat na. Nanang, rugya ko ninton bigat ti plano. Ay kat kasaritan pa'y ni tatang mo, ano anya ti maibagana. Ay nawaw, apay lang. Amok tiya raramida kanya. Awan nga rod balitok ditaw Adda nanang, da kayo kidimot. Ay naanak ko, sayang lang ti trabaho maapinanawam. Nangina ti balitok ita nanang. Oray pa'y nangina no awan mo't mabirukam. Sayang lang ti bannog mo. Sigurado kasaan na masayang ti bannog ko. Agtalik kayo kadikanyak. Amok tiraramida. Ay nawaw. Dayto yan ti bumaknanak ko naktumay. Saan analakat ti kasta plano Rodelio anak kao. Di yun nakita ti gamit ng sangpot ko ay atatang. Nakita, kas ko na ni nanang mau. Awan balitok ditoy. Adda tatang. Impadas na tatamguryo tinagbirok hindi napalabas at awan. Nga maawan na pulos nakita na. Ang mga nukamaling amin ti proseso ngay naramid da. Sayang lang ti pandog mo no ipilit mo nga ramidan ti plano manakaw. Amo ka sana masayang tatang. Apay, aya, anatanggan ti ulam. Tiyak maawatan no apay akontranyo ngamin ti plano. Nemi lang kayat na masayang ti pandog mo. Ang no kayat mo apadasan. Sige lang, tapno maknet ka. Ni Rodelio nga Anday jay karayaan baka Anya? binaybay akaw. Tama nga no ibaga naman na kung kontraan tayo ti plano na. No adda balitok ijay. Adda kumanaala dagiti kalugaran tayo iday. Dahita nga raw ti saan na apampanunutan. Ay, narigat nga agpaisutag sasaw. Amangan kit dinuguraan na ta. Kano sa bali tirik na iti imbagakken kwa na. Agulimag talat tangaruden lakay. Wanin may anta nga ramiden na ti kayat na. Una, tapno awan mo ti maibagbaga nakadata adadakkel na. Kain tapno mapanagnikan na apudno ti maibagbagaken kwa na. Agkape ka pa, Rodelio. Agyamanak na na. Kat adda nakita mo no nabiro kam abalitaw. Awan pa yung Makalawas mo meten ijay karayan. Saan pa siguro nga itatiar daw ko na nang Na, ipadas ko manan itong bigat. ay nawaw, saan ka ba'y anabanaw? Kaya't ko mati makaigyaw iti balitok. Kaya't ko ti bumaknang. No nagtrabaho ka kit di ko ma, di adda ko makwarta. Dalaklak at ti bumaknang no adda balitok nanang. Saan pa'y anagawid nila kay mo, Mariminda? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, nabayag mo ten iti lugar dagiti dadakkel na. Talo abulan na ijayan, Mare. Awan pa'y nabirukan na abalitok aya. Apay asaan pa'y nga gawid nga. Daka mo, Mare. Ay nawaw, saan nga imawawag kang ka? Imawag. Ngam di namat imbaga no kumusta tilakad na ijan. Amangan mo, no adumot ng ti inurnong na abalitok ijay. Naimbag ano adda balitok, Mare. Kasanungay no bannog na laang gayam tinaurnong na. Pagabulan ng nagbibiro tek balito. Maging gaita, awan na tamay. Sayang ti panog ko natang. Pag aming nabuyak iti pisdok at adwa balitok tinabirutan da. Amangan mo saan mo dati taoy. Diyak mo natang. Ay nga rodan ti plano mita. Mabainak niya gawin tatang. Ay nawaw. Anya ko ba't pagbay na?
Walang ang kay ko bumakla no. Tagayang, awan maalak ka balitok dito. Apay kami na inong ko na Diyan mo ado dito itatang. Ito sa marunga. Sana masapong ni waragawag mo tiplanaw. Kababain ka pakita ka na kuwada tapos. Awan magdarot magtrabaho itaw. Garden lang ang tambumi ang trabaho. Ang hindi mo magkayat ka ang garden. Usyak tisika. Ang sublita ni tisigo na magtrabaho. Ay, agim-gim pati ka mo gaya anak ko. Marami ka po naman. Naimbag man ka na panunot mo ti agawain. Ang balitok dito. Di mag-imbag nga ami kantatang mo, nga awan balitok dito. Ipili mo lang ami ti kaya mo. Sayang lang, tal daw ko dito inanang. At least, napanaknakam apod no ti magbagami kanitatang mo. Mutimngag ako makarakayaw. Saan kumana sayang ti oras ko. Kanya ngayon ti bagak ka nang iti kalugaran na. Sapay inis istoryak abumaknanga ko. Ay, awanin imbabain mo lang ti bagay. Magdala pang trabaho dito eh. Saan akong nagawin niya? Nagawid ka kita. Kasi mo't ti pamilyang apinanawa. Narinig ti biyabijay pa kan. Kat ayan nga iti balitok na ipantanak kayo mo. Awan mo. Tinawang, abi nga awan. Awan mo ka. Balitok bijay. Anya nga iti panunutin dagiti kaarbo ba tayo mukas na lang. Siguro ti maramida. Awan nga ro. Ijak nga mintay at tinta kat ipalastog mo adagos. Saan mo kayo na inaramid? Yung nga ang sasakuta, kasla sigurado ka. Tulungan nakmantik eh. Kung saan ka malabay. Sa lugsog ka. Ito nga sa anak-anak ko ito ayan na namin din ka. Ito, sa pala na pa. No amuda nga iti ayan danan ang kantatang tinapanam. Ha? No siyak ti bumaknang kung kunampay kadakwada. O, anya nga ita. Saan ka mat nga rod abim maknang? Hay, nakababaing kalaunay, Rodelio. Nagawid mo gaya man nila kay mo, Maray. Wen mare, idi pa'y may sangal daw. Mas daawak laang. Tasabali man tinagnaan na itay bigat. Aya, Wen, Maray. Saan matan nga iti sangwanan ti istor ko tinagnaan na. mabain siguro ken ka, mare. Ay nawaw. Apay mat, Maray. Wala, tawan mo't nayawid na balito. Kunak man no ado ti balitok da, Maray. No siyak ti bumaknang kung kuna na kanyak idikot. Nagpatinggalaan iti sa umare. Uray may sa agramo, awan apulos inyawid na. Anya? Iso nga itakot mababain kadagiti kalugaran tayo. Natangkad tumak ngamin ti ulo na. Ay nawaw. Gusto mo rin tibain ko para iti katrabaho pa ka. Ano sama? Ang hangawandak pa yun. Ay nawaw, basol mo matlaan no apay nga ang angawin ka. Si kantuwad namin. Awan na igamang akwarta nung nagadong may bagbagang. Matababay lang nga. Ano Sam, kasi kamat lang tinangaramid iti pakaibaba inam. Tangya, nag-abroad ang planan. Nagplano ka man ng nagabro. Intun po, nagadumanin na istoryam. Saan ang bakit? Ang uli magkatong tatlo sa anak na mapabayan. No awan namin ag saludso, ang talna kalatan. Di ka agbalin akarang na. Di mo ipalastog ti may sa abanan, asaan pa'y matasigurado. Tanarigat no umuna ti sao. Naawata ang Rodelio. Uwang bakit? Ay nawaw. Di ka agsao akas la sigurado ka iti angin. Di mo ipasindayag ti maipapan intun bigat. Ta di mo amo no anya ti sumaruno ang mapasama. Well, papagayam, di taan tinagdibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsabot ka na tayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. At naman kami, ibintay panang tarabay.